Q'axen, q'axen pax tiku uku unu wilaqol, lipaxaw amaw matzukiyaw kintaqalchiwinkan uma nikuma pues limaxtunitaw uma kilhtamaku xpalakata naliakgalhchiwinanaw pi ama kintachiwinkan tutunaku pues natlan limakgalhtawakganankan natlan masiyakan anta kpokgalhtawakga wa xpalakata uma kakgotnuna amaw kamaw kgalhchiwinanaw amaw pues kamasiyayaw tuku litaskujut lamaw kgatunu nikuakinin lamaw wa xpalakata pi uku kinkalakgminitan ama makgalhtawakgananin katawilaw uma kakgotanuna makgalhtawakgananin unu wi ama makgalhtawakgana Porfirio Pérez Solarte, makgalhtawakgana Demetria Cortés, makgalhtawakgana Gaudencia Díaz, makgalhtawakgana Pascual Luna. Tiku kinkakxilhmakgon lipaxaw ama uku kgalhchiwinanaw chu nachana kinkalakgminitan uma kakgotanuna ama makgalhtawakgena nikuma wanikan Nelly Ivette del Ángel Flores xla anta akpuxkunit nak pokgalhtawakga nikuma wanikan Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas xla akpuxkunit anta nak subdirección de investigación anta unu kinputaskujutkan kamaxkiyan chatunu wixin akgtum tapakgachipat nikuma makamima ama kinpuxkukan makgalhtawakgena Victoriano de la Cruz Cruz tiku anta unu akpuxkunit nak abeli. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con este foro que lo hemos titulado La lengua tutunacú como una herramienta educativa, ¿sí? Hoy tenemos la dicha de tener a unos maestros que han trabajado en el medio indígena, ¿sí? Es importante resaltar que nuestras lenguas indígenas también se puede enseñar en la escuela y que la misma lengua tutunacú, en este caso, pues funge como una herramienta de enseñanza. En muchas ocasiones, pues nos enseñan que la lengua tutunacú solamente lo tienen que emplear las personas de la comunidad, que no se debe enseñar en otros espacios. Y es por ello que en esta tarde, pues nos acompañan 4 maestros que tienen mucha experiencia en este aspecto. Está con nosotros en esta tarde el maestro Porfirio Pérez Solarte, la maestra Demetria Cortés Martínez, también nos acompaña la maestra Gaudencia Díaz Juárez, a quien también pues quiero agradecerle de manera personal el apoyo que nos ha brindado incondicionalmente, igual para la realización de este foro. También nos acompaña el maestro Pascual Luna. Ellos son maestros que han estado en contextos donde se habla la lengua tutunacú. Entonces vamos a estar hablando de sus experiencias, también vamos a estar hablando sobre algunas características que tiene la lengua tutunacú dentro de la formación académica. Bien, en esta tarde nos acompaña la maestra Nelly Ivette del Ángel Flores. Ella es subdirectora de investigación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. A nombre del maestro Victoriano de la Cruz Cruz, director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, pues les damos la más cordial bienvenida, maestros, y también a todo el público que nos está siguiendo en redes. Pues antes de iniciar con el tema, voy a ceder la palabra a la maestra Nelly, que es subdirectora de investigación en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Adelante, maestra. Macaltahuacaná Miguel,
Katlen, maestros, Prisma, Cuenchal, Halvinchis, Hauchi, Halvinchis, Oxis, Inik, Oxis, Ushum, Ti, Tutunaku, Nananin Kulbel Teche, Nana, Tin, Hacha, Cuenchal. Pues buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias, maestros y maestras, por haber aceptado esta invitación del maestro Miguel Gaona Pérez y de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para que reunirse en este conversatorio en la lengua tutunacú. Estamos muy contentos y contentas y muy orgullosos, orgullosas y con mucho gusto de escucharles, de que la lengua, de dar este espacio en el que ustedes y su idioma materno son las y los invitados principales. Nos dará mucho gusto llevar a la audiencia que nos sigue en las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en las redes sociales de las páginas que se dedican a promover los idiomas originarios de México y especialmente el idioma tutunacú, a profesores, profesoras, profesionistas hablantes de la lengua tutunacú, personas en las comunidades, personas que se organizan para promoverlo. Un saludo para todos. Es, como decía, un gusto llevar este conversatorio que se va a llevar a cabo en la lengua tutunacú y nos da tantísimo gusto que se privilegie el uso de la lengua, que le podamos dar ese mensaje a todas las personas que nos puedan escuchar en este momento y quienes nos escuchen posteriormente, quienes repitan esta grabación, que sepan que nuestras lenguas se pueden hablar en las redes sociales, se deben hablar en los medios de comunicación masiva, que son perfectamente utilizables en estos espacios. Tenemos el derecho como hablantes, como miembros de pueblos indígenas, de que nuestros idiomas se usen y se hablen, se promuevan. En la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas nos unimos a esta jornada, estas jornadas internacionales en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna para abanderar el derecho a que nuestros idiomas se escuchen, a que nos escuchen, sepan del conocimiento de nuestros pueblos, sepan de las acciones de nuestros pueblos en el idioma. Entonces, pues va a ser un gusto escucharles, acompañar a quienes no conocen la lengua y nos están escuchando. Dense esta oportunidad de conocer cómo se escucha esta lengua, los componentes que tienen. Pueden ustedes ver si conocen otros idiomas de México, de cuál es este idioma es familia. Entonces hay una oportunidad muy grande y quienes hablan la lengua, pues aprovechen este espacio para unirse a la conversación. Como decía el maestro Miguel, estará atento a sus dudas, comentarios por los medios que nos puedan contactar. Entonces, pues mucho éxito, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Se les hará llegar su constancia de participación posteriormente, pero desde ya les agradecemos haber aceptado, agradecemos al maestro Miguel Gaona por la moderación y por este espacio. Gracias a todos los miembros de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas que hacen posible esta transmisión, a quienes nos escuchan, pues mucho éxito y Halvin Shishwenshal, aquí vamos a estarles escuchando. Buena tarde. Paxtakatzin ilmaqaltawaqana Nelly kinkamaski weama mintachuenkan katiyawpi lhuwa tuku tlan talakapastakne naqantachtoy uma taskujot. Muchas gracias, maestra, por estas palabras de bienvenida. Estoy seguro que de esta actividad van a salir muchas buenas ideas, muchas propuestas, mucha voluntad también por el público en general que nos está viendo para fortalecer nuestra lengua materna. Bien, pues vamos a entrar en materia. Les comparto para las personas que nos están siguiendo en las redes cómo va a estar la actividad. Ahorita vamos a iniciar con esta plática de manera monolingüe. Invitamos a las personas que nos están aquí siguiendo en redes, que pueden mandar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, los estaremos atendiendo. Lo pueden mandar en español, lo pueden mandar en lengua tutunacú, que lo iremos aquí pues leyendo, compartiendo y platicando. Bien, pues vamos a iniciar con esta actividad. Tlan lipashaw matsukiya uma quintas cojotcan,
amao qalchuenanao uma kakotanuna kaoniputunan pi uma kakotanuna ama kinkatawilan uno maqaltawqena Gaudencia Díaz Juárez xlachuenan tutunaku xla anta xalaktlawanapa Papantla Veracruz y antas kuj malamamaqaltawqana chulhuwa taskujut litamakxtunit xpalakata namalhiwaqtlaw kintachuenkan maqaltawqena Gaudencia kapaqachapaputuna tiku kinkaqalhaqaxmatmaqon uma kaqotanuna kaqalhaqaxmatan Q'atlen kawaniyan waqoxin kilaqaxmatmanaw uchu kilakxilhmanaw pues lipaxaw maqkatsi ja'e kilhtamaku pues kilawaniw xlakata nakpaqtanuna ja'e puchiwin entonces pues lipaxaw maqkatsi una pues naqaltinana latu nakinkaqalaskinan para ni tatokgtla paxkakatsini paxtakatsini xmaqaltawqena Gaudencia nachana kinkatawilan uma kaqotanuna ama maqaltawqena wanikan Pascual Luna Vicente xla nachuenan tutunaku katsiyaw pi lipekua xtaskujut nikuma tlawaya anta xpalakata namalhiwaqtlaw kintachuenkan tutunaku xla minincha anta nak Buenavista Espinal Veracruz xla maqaltawqanan la uku y katsiyaw pi anta nak Buenavista anta nak Espinal nikuma kachikin lilaqapaskan Espinal pues tachuenan tutunaku q'atlen maqaltawqena Pascual Nicolau Wilaw uma kaqotanuna q'atlen waqwixin pues lipaxaw kuilanaw je nachiwinaw latatu liskujmaw xatachiwin tutunaku la kamasiniyaw laktsukuman nachu nakamatlawiklayaw xtachiwin lata tipalwa pulatama paxtakatsini paxtakatsini xmaqaltawqena Pascual nachana uku pues lipaxaw wi uku kaqotanuna ama maqaltawqena Porfirio Pérez Solarte xla ama maqaltawqena pues lhuwa xtaskujut nikuma xla maqantaxtilh xpalakata namalhiwaqtlaw kintachiwin tutunaku akit pues kaknini xtaskujut ama maqaltawqena Porfirio xlakata pi lataktsuku xakuanit pues xakakxilh ama taskujut nikuma xtlawamaqolh ama maqaltawqananin ama maqaltawqana Porfirio maqaltawqena ama Eleuterio Olarte nachana maqaltawqena Cecilio nikuma pues akpuxkonqonit anta nak Papantla xpalakata natamalhiwaqtla kintachiwinkan maqaltawqena Porfirio kamaxkiyan aqtum tapaqachipat Nicolau Wilape Alten waqwixin pues paxawa laqachuela kintachiwinkan Nicolau katsinitaw Nicolau liskujnitaw Nicolau liskujka kintachiwinkan xlakata nistlankal paxtakatsini xmaqaltawqena Porfirio nachana kinkalaqminitan maqaltawqena nina lumaqas klaqapasli pues tsuku taqalchiwinanaw tsuku akxilhaw ama xtaskujut nikuma pues malhiwaqlh ama maqaltawqena xla wanikan Demetria Cortés Martínez anta xalakkachikin Morgadal Papantla nachuenan ama tachiwin tutunaku y pues aklhuwa taskujut niku pues latatanokglnitaw ama maqaltawqena y pues naluxlakaskinka tuku xla liskujmacha anta nak xpulataman q'atlen maqaltawqena Demetria Nicolau Wilape q'atlen maqaltawq'ena Miguel q'atlen maqaltawq'enanin nima chi nakje'e kiltamaku tamakxtuminita nakje'e puchiwin snunk paxawa xlakata kilawaniw natlawaya je'e taskujut nalitqalchiwinana kintachiwinkan litutunaku lakin nikula liskujmana nakpoqaltawaq'an niku kinkamaktiniyan kat'askuja laktsukaman chuna la wankan akik laqawa nak Vistahermosa de Madero ana xtalamanan chakinatikun
chi uklama lata makasa wanikan skataki nak kulataman morgadal. Pashkat katsiniyan xlakata kilawaniw una qalchiwinanap unsu sunk pashawa. Pashkat katsini. Pashta katsini maqaltoqana Demetria, pues chana Nicolás wishin akxilpatit, pues ama maqaltoqananin, pues lhuwa xtaskuhutkan nikuma xla liyaqol, Nicolás tlawmaqol qatuno xpulatamatkan, qatuno xpoqaltawaqakan. Namatsukiyaw uma kintaqalchuwinkan nakkaqalskinan maqaltoqananin, tuku wishin katsiyatit chuwani natalichiwinan ama kintachiwin tutunaku anta nakpoqaltawaqa. Tuku chuni, tuku kinkamamaqlkatsiniyan xpalakata akinin nachiwinanaw tutunaku anta qatuno kpoqaltawaqa. Tiku matsukiputun ama tachiwin. Kaqalhaqaxmatan maqaltoqana Demetria con nakinkawaniya tuku wix lakapastaka. Plan. Pues haya kin nakpoqaltawaqa liskujmanakin tachiwinkan. Ch'ali nachuna laktsukaman xlakata kamatliwaqlha nakxtachiwinkan, nachuna xlakata laktsukaman xalaktsumajan nachu xalajk'awasan xlakata xlakan natak'atsi xlakata wi aktum tachiwin nima akin tlan nalichiwinanan nakpoqaltawaqa nikitilimaxanaw xlakata nachuna akin niwata tlan nachiwinana nachuna namakglhk'atsiya nalipuwana nikula akin liamana tuakxila ch'ali nak k'akilhtamaku niku wilana nachu niskujmana. Chana maqaltoqana paxta katsinilh. Maqaltoqana Porfirio tuku wix kinkalitaaqalchiwinna. Bueno, aquí más que votamos pues kaningwa benit ang nakawaw na chiwit entonces el Castillo entonces tiene casa Tlan maqaltoqana lupashkat mintachiwin maqaltoqana Pascual tuku wix tlan nakinkalixakgalhiya ama tuku taqalskininama. Lu pues aknina lichiwinaw chatutnakun nakin poqaltawaqa chuna kamasiniyaw laktsukaman xlakata lakaskinka na limatlawaqiyaw jae tachiwin ni kalaqtsaqal nakamasiniyaw pi jae tachiwin tlan tsojnankan tlan natsojnan tux tapuwan lakini kajwatiyan natalichiwinan akatunu laktsukaman manta taqaxmata takatsi tachiwinan chuna nakpoqaltawaqinan tuna kamasiniyaw nikula natatsojnan laki natakatsi pi latatu xtapuwan tlan nakamasini latati makatsini latatu xtapuwan. Tlan paxta katsinilh maqaltoqana Pascual, maqaltoqana Gaudencia kaqalhaqaxmatan.
tlan lana ma wish qalaskeninanpat akxni maklakaskina kintachiwinkan tutunaku pukgalhtawakga wanputun xlakata makgalhtawakgenanin talipaw wana talipaw xlakata chu tlan tamasinimana limakgalhtawakget lakapala xlakata chu lakapala natakatsini latu xlakan pues talhkanit natakatsi latatpala natakgalhtawakga osu natatsokgnan nama pues lipaxaw akit puwan xlakata nalay lawan nama xaliakgtuy likatsin xla liwaj limapakgsin México xlakata snun tlan kamasiniwi laktsukamanan la xlakan natakatsinitila tiku tlan chiwinan tipatita chiwin xlakata chu lakgasu nakmakpuntumiya pues kilispaninkan y chu laktsu lakskgatan o laktsu limakgalhtawakget tlan takatsini paxkakatsin chana lati kilhuanpatit makgalhtawakgananin ama kintachiwinkan tutunaku lipekua paxkat anta lakgatunu pukgalhtawakga xpalakata pinachana pues kamasiniyaw laktsukaman kinkilhtsukutkan kamasiniyaw niku akinin mininchaw luxlakaskinka nakamasiniyaw ama kintachiwinkan y nachana makapitsin makgalhtawakgananin nakamalakapastakayaw pi ama kintachiwinkan tutunaku nikaxmanwa wi anta nakkinpulatamatkan pinatlan tamasiyay anta kpukgalhtawakga witi kumakgalhtawakgananin nialh masiyaputonkgo ama kintachiwinkan uma nakliakgalhtawakgay tuku kinkawanimakan anta unu Facebook kinkamalakgachaminin akgtum tapakgachapat ama latamana Eric Ali Castillo najkawaniyan xa Castilla tuku kinkawaniyan excelente participación de cada uno de ustedes los escucho muchas felicidades pues paxtakatsiniyaw ama Eric pi kinkatakgalhchiwinaman uma kakgotanuna chunachana ama Aide Ortiz Aide kinkawaniyan orgullo tutunaku pues lipaxaw pi pues tamalhiwakglhma kintachiwinkan tutunaku tlan kapaxtakatsiniyaw chatuno tiku kinkakxilhmakgon uma kakgotanuna nakxilhaw uma xliakgti takgalhskinin nikumawan tuku xliwanka luxlakaskinka nakxilhaw kintachiwinkan tutunaku lamatukutlan liskujkan anta nakpukgalhtawakga lakgachinin pues makapitsin makgalhtawakgananin o makapitsin xapuxku makgalhtawakgananin pues kinkawaniyan pi ama kintachiwinkan nili liskujkan kpukgalhtawakga tuku akinin lakapastakaw makgalhtawakgenak audiencia namatsukiyaw uma takgalhchiwin tlan pues nama kintachiwinkan tutunaku snun talipaw walimaklakaskina akxni nakalakgmanoya kataskujaw laktsu limakgalhtawakget xlakata chu natakxila nikula o natakxilhtila la ixtalakapastaknikan la takgalhtawakga chu tatsokgni titum natayawa lawana namakana wi makgalhtawakgenanin nitamaklakaskiputun nama kintachiwinkan xamakgtum talimaxanan xamakgtum nitakatsi pero akit puwan xlakata chu tlan katakatsinilh xlakata chu tlan nataliskuja niku xlakan tamakgalhtawakgenan paxkakatsin paxtakatsinilh makgalhtawakgana audiencia makgalhtawakgana Porfirio tuku wix lakapastaka ama tuku takgalhskininama bueno aquí tipatoy kintatsinka tipatoy tipam nemara shakia en la Castilla y tipam tunaku niakum turalunatlaku akitu siya shekun walani akin siya wata nakatsilak sukamtuko akin kaya nakamasini
Ixtachuinkan. Ixtachuinkan. Porque huele el subo al actocaman. Ya está chihuenan. Ya está ganila. La marca. Bola. Escan, Nicolás. Acá sea. Para día. Castilla. Morenita Katsini. Sí, tiene la DNA. Tú sí, tú, tú, entonces lo cual he hecho en la carta. Y tanto acá, Shalom y Zokan, Chita y Puencan, Shalom, hasta la ley, para que buena, con la cu, más buena, sí, Chita na, porque Oaxaca tapaksin, neman le kabuyan. Kana tukukin kawanipat magaltogana Porfirio magaltogana Demetria tukuwish lagapastaka Lataje akin litutunaku nagpokaltawaqa wikin tukin liskuhmana nachuna akin nakpokaltawaqa akit kat askujalak tsukaman shakil maktum jaelak tsukaman kama sini akik puwan lakata tlan natak sini jaelak tsukaman natasqalalan nakin tachiwinkan litutunaku pul akin la xamaqaltawaq'enanin nalaqmaxtuya namakxtukuya naumaxk'iyá ixtapal kintachiwinkan xlakata tlan nakamasiniya laktsukaman para akit la maqaltawaq'ena nikchiwinan klimaxanan tuwa nakitaxtu nalaqmaxtuya kintachiwinkan ul akin tos tlan natlawaya kintaskujutkan naktipat'uy poqaltawaqa nima tipat'uy masinankan chuna kit kpuwan paxkatk'atsini Paxtakatzinish magaltogana Demetria magaltogana Pascual tukuwish nagingalita qalchuwina tuku lagapastaka ama tuku taqaltskininama Yung, pues tlawan, tamakatokana Demetria, pulana kinan, makatawakananin, pues nalitiniyaw kintachiwinkan, xlakata, para tlan katzinik, lakit, katzinik chiwinan o tzoknan, pues lugatlan nakamasini xalatzul, kintakaltawakananin, niwatiya nakatakalchiwinan osu nakamasuni laki nata matlawaqiya xtachiwin xlakata xtalipaw xtachiwin axni nalitsukuyaw pulana nakamasiniyaw xlakata xtachiwin tlan tatzojnanaw xtachiwin chuna natantitla takatsini xlakata nikaj watiya natalichiwinan sino que natakatsi pi xtachiwin tlan natatzojnan xlakata akxni para tu nataskin o natan taskin tamak taylata tu putlan katitzohnan lata tux tapuwan manwa tlan magaltogana Pascual kana Nicolá leaqalchuwinanpatit tlaqmaxtaputun tukux tachuwin amawa magaltogana Porfirio wijali mapaqsin lauku nikuma kinkaqalmaqtayayan chu nikuma leqaway xpalakata natamasiyay kintachiwinkan qatunu kpuqaltawaqa akinin maqaltogananin kilitaskujutlakan xpalakata pues natamalhiwaqtla kintachiwinkan inachana Nicolá wanatit wixin pulna nakiltsuku antak maqaltogana watiko ama lakatitayay ama taskujut wax litzukut antak xlichiwinat ama tachiwin
tutunaku washli chuwinat ama shli masiat maqaltawqana xpalakatet pilaktsukaman nanakatseqoy kintachuwinkan tutunaku nikulata tsoqa nikulata leqaltawaqay nikulata qashmata kintachuwinkan washpalakata luxlakaskinka maqaltawqananin antana kiltsukuy amata masiya shakintachuwinkan tutunaku luxlikana nikula wixin leqalchuwinanpatit maqaltawqananin nakleqaltawqay uma tapaqachipat nikuma kinkalaqchamaqon lipaxaw qalhuwa pues qalchuwinamaqolh anta uma kpuchuwi nikuma wanikan Facebook pues lhuwa miwakamimaqol xtachuwinkan kinkawaniyan Eloísa Fernández kinkawaniyan vivan las lenguas maternas xlikana lawan nika laqsputli kintachuwinkan nika limaxanaw kintachuwinkan y pues kakamatli waqlhwe kinkawaniyan Evelio Rocha kinkawaniyan la palabra también enseña kintachuwinkan natlan limaqaltawqananaw kinkawaniman pues lipaxaw tiku kinkaxaqallimaqon uma kaqotanuna Ortez Aide kinkawaniyan muy buena participación saludos pues kinkamakanikmaqon tapaqachipat amatiku wilaqochan tan laktsu kinpulatamatkan y pues lipaxaw pikinkaqalhaqaxmatmaqon uma kaqotanuna naqalchuwinanawku once lima taqalskinin nikula kintachuwinkan tutunaku namatliwaqla amata masiya chu taqaltawaqa nikula ama kintachuwinkan nikuma chuwinanaw tutunaku pues tsukuy matliwaqla taqaltawaqa witikuwan pinili masiyakan tutunaku pinitu xalilan pero nikatseqoy nikula pues nachana kintachuwinkan matliwaqla takatzin namatsukiyaw maqaltawqana Pascual tuku tlan nakinkalixaqalhiya Pues hay kintachiwinkan luwa klakaskinka akinansha maqaltawakanan pues nakatsiyaw nikula nantitla nakamasiniyaw xa laktsu qaltawqananin akxni matsukisha pulaqtin tunux takatsit chuna nantitla hasta shina masputush taqaltawakan nachu akinan nakalaksakaw tukuyanamata katsin natantitla takatsini nikajma na lichiwinanaw tipajluwa lismanin nalaksakaw kinan tuku natalikatsin ama kintaqaltawakananin nikula nakamasiniyaw akxni nalitsukush taqaltawakget chunanantitla laki alistan akxni masputush taqaltawakget pues ayukatsini tipajluwa takatsin la naqalchiwinan la nantsokgnan ixtapuwan latatu likatsit nachuna kinan limaqaltawakanin kinkalakchan pues nakatsiniyaw latatu tipalhuwa lismanin win nakpulataman natan nikujmanaw cho Juanpa Ticana maqaltawqana Pascual maqaltawqana Porfirio tuku tlan nakinkalixaqalhiya bueno la tunu la sinikan tutunakanikan la sinikan manituwa ni suwi tawinamiku se mindakam katsinia kapala shasiya pegunengwa más antoja buena pero por una casi cría amar tutulaku para hacerle ya tiene que buena que botona ni que o sea ya de y subo
se que vamos a ver. Entonces, alma tiene que ya 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 شوية tukukan tukumalakukan tukukan kuwa shirika lao si era yawa pues ni tagawa dia chila tchui wala wala ma anima nagkakani kaluyan nagkakani kuhan nagkakani ichu sekala kalau Tlan maqaltoqana Porfirio Pashta Katzinil, maqaltoqana Demetria tukutlana kinkawaniya ama tukukinkaqalskimakan. Nakhe'e kintachiwin k'anli tutunaku nakpoqaltawaqa akxni aman skuja tlan tipalhuwa tu natlawaya xlakata laktsukaman natak'atsinitilha akxni kalaqtanuyacha kawaniya k'alhen xlak'an takgalhtinan k'alhen nachuna katawilatit akit chu kalimasamani akxni tsuku kmatsukiya kintaskujutkan katayatit katawilatit xlak'an kintakgalhtipa xkatk'atsini chu t'achu nachuna akxni natliya nima lakgats'unt'in tlawaya xatats'okgni ama para la kawaniya k'alhen o la makgach'ipaya k'alhen akxni akxila tipalhuwa taskujut para aman liakxila la kimaknikan nikula kwanikan para kimakankan kinlakgastapuk'an kiakgxakak'an nawima xatatlin tlan akin tlawaya xatats'okgni kintachiwin k'anli tutunaku katatliya laktsukaman chu t'achu kamas'inititlaya akxni talakgtaxtu xlak'an tak'atsiya tachiwinan wi nima laktsukaman tlan tawan wi nima tatakgalhtokgla akxni tliya akin liputum limexicano akxni tliya ama wanikan himno Veracruz xakgt'uy tachiwin wakg ama lakgasut tlawatitlaya ama taskujut makgantaxtiya ama kilhtamaku y lipaxaw tamakglhk'atsi akxni kakgaxmata laktsukaman witi kinkalakgtanuyachan kawani k'alhen takgalhtinan k'alhen chuna lakgasut kaxtlawatitlaya kintaskujutk'an ch'ali snun lipaxaw snun lan tamakglhk'atsi lipaxaw akxni akin chuna skuja akxni chuna skujkan nak akgtom pokgalhtawakga con je'e laktsukaman paxkatk'atsini wama xakawaniputuna Pashta Katzinil maqaltoqana Demetria, maqaltoqana Pascual tukutlana kinkalixakgalhiya. Kawaniputun la wanke kintamakgaltoqana Demetria pues nakamasiniya laktsukaman latatush xtakatzin aktsu nakamasiniya para akxni natakgalhtinan akxni nataniku natawan k'alhen o natakatsi putlakgenan tsu natan takatsini nikaj natawan sino natakatsini
xniku natamaklakaskin jae tachiwin nikaj natawan natakatsi niku xniku namaklakaskin para naputlakanan o nakaltinan akxni nakatachiwinan xtatutunaku akatunu laktsukaman nakxchikkan para xtiku xnana takachiwinan nitakaltinan entonces akinan makgalhtawani pues klakaskinka nakamasiniyaw aktsu natan takatsini jae laktsukaman wanama. Tlan makgalhtawakgananin xlikana nikula kilhwanpatet naliakgalhtawakgayaw tuku uma kinkamakapanimakan tapakgatchipat kinkawaniyan ama makgalhtawakgena Luis Gerardo xla nanta unos skujmanak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas xla chuwinan ama xamakgan tachiwin nikuma talilakgapasa náhuatl kinkawaniyan tlajpaloli pues maxkiaw akgtum tapakgatchipat ama makgalhtawakgena Luis Gerardo kinatalankan nikuma wilakgo chanta nak Kasipijni kinkawaniyan Joan Cor saludos excelente pues programa maxkiaw akgtum tapakgatchipat ama kintalakan xla liskgalalanit lama kgalhmakgtayana tlan xla kgalhmakgtayana y pues naputsama nikula namalhiwakg kintachiwinkan pues katsiyaw pilawku lhuwa tiku tanumakgolh pulachin kinatalankan y pues ne kgalhekgoy liwana takgalhmakgtay pues liwana chatunu akinin pues kilimalhiwakglhkan kintachiwinkan kilimakgtayatkan ama kintalankan tiku pues liakgaman taxtumaka ama pues xlimapakgsin nikuma liyaw chatunu akinin Alejandra Rocha kinkawaniyan saludos Alejandra xla chatum pues tsama tiku kgalhtawakgaman nak Universidad Veracruzana Intercultural y pues nakatsiyaw xtaskujut ama chatum tsama tiku pues namalhiwakglhma kintachiwinkan tutunaku maxkiyaw akgtum tapakgatchipat ama Alejandra Rocha xapux kumakgalhtawakgena Victoriano de la Cruz kinkaxakgalhtiman anta Facebook kinkawaniyan pi kinkamaxkiyan akgtum tapaxtakatsin xpalakata pues kgalhchiwinamaw uma kakgotanuna tlan nakgalhchiwinanawku wamparay uma takgalhskinin nikula talakgpali takatsin chu tamasiya anta kpukgalhtawakga akxni natamasiyay kintachiwinkan tutunaku nikula talakgpali ama tamasiya nikula xasasti tamasiya pues laktsukuy makgalhtawakgena Gaudencia tuku wix lakapastaka pula na Pomputun latuta wankgol xatakgalhliskin xapula talakgaskin ama wan xlakata kintachiwinkan tutunaku tlan maklakaskina nak pukgalhtawakga lakmanuya akxni taskini litaskujmanaw tlan lakmanuyaw katuwa nalakputsaya xlakata lipaxaw namakgalhtawakgenana o lipaxaw makgalhtawakgenanin natamakgalhtawakgenan porque chipus akit nikgalhi limakgalhtawakget pero akit lata nama kawani chu kakxilhnit xlakata lipaxaw ma tasi akxni makgalhtawakgenana akxni tlawanit min ta'olhkanit atu pinp'atmasiya chu akit kawani xlakata katatlawalh tuku natamakgtaya xlakata lakapala natakatsini laktsu limakgalhtawakget akit kawani katlawatit ama pustankgan kawani katlawatit ama o kakgamanantit o kakilhtitit tlawa namakgalhtawakgena Demetrias muntlan katakilhtil chuma katalilalh ama liakgamania litlajan xlakata chu natapaxawa laktsu lakgskgatan nachu katamaxanatli ama tachiwin xlakata chu natakatsini laktsu lakgskgatan nachu katalilalh nama likgatakgsni xlakata pus
natalakapastaknan nama laksuli makaltawqet wanama akit puan xlakata chuxlakan ixtaskuhli xlakata lipashaw xtamaxtul ixlimakaltawqet wanama xakuapotun nama takalaskini chila que kalaskinipat pues akit kakxilnich xlakata makaltawqenanin xlakata akxni tamaklakaskin ama kintachiwinkan tutunaku nakpukgaltawaqa nita sipala tapitsi limasin titum tayawan nama takgaltawaqa chu tatsokgni lata takatsini o lata takatsi xlakan limakgaltawaqet chu talakputsa takatsin xalakpulataman nejetlan stakayawanan xlakata titum natawila ixtalakapastaknikan lanawan namaxa sasti talakaxtlawan takgaltawaqa chunama para chunama taliskuja pues liwapaxkat watiama kumputun. Paxtakatzin ilmaqaltawqena audiencia maqaltawqena Porfirio tukuwish tlan nakinkaliaqalchuwinana. Bueno, karibunan la damasiniaw ni dasini dasukam tasini na 5 proyectos wawali proyectos por ejemplo, a ver, una hasta las putuya con la que ini ya hasta entonces nada chamba, por ejemplo, aquí me llama, tú quita, ah, ninguna vocal, tú que ya esqueja, ya saxe. Entonces, yo mala ni chuilan, la toja, chula le faltaba, y catini la toja. Tlan maqaltawqena Porfirio maqaltawqena Demetria tuku tlan nakinkawaniya. Ni kintaskuhutkan tlawaya akit xanqalin kat askuhnitlaktsukaman xala kilmakt'uy takgaltawaqa akxni akin aman tlawaya ama wanikan kintaskuhutkan aman ts'ok'a ni aman mapitsiya makxtum aman wiliya taskujut laki chuna natlawatilhaya y makgantaxtiya para akin mapitsiya nawana chi aman akxila kachiwin luwan y ch'atapunsuna akxila kinlitutunakukan ni chuna makxtum
natlawaya, natlawatilaya, tipatoy kintachiwinkan, hasta nakandaxtuma, ama kilhtamaku, latama tsukiyatsisa, hasta tastunu. Xumak puwan, litlawat, paxkatkatsini. Liukaitlan tuku kinkalitaqalchuwinantit xlikana nikula pues kilhuampatet tukuwix lakapastaka maqaltawaqana Pascual. Yo, la tawan kinta maqaltawqananin pues lakaskinka na talaqpalyaw takatzin jae laktsukaman xlakata kintachiwinkan nika watiyan nalichiwinan xlakata xlakan nakinta maqachaqxe xlakatu akinan kawaniputuyaw nika watiyan nachiwinanaw chu natakgalhti o nakawaniyaw xlakata xlakan nakinta maqachaqxe lutu kawaniputuna lakaskinka natalaqpali jae xtakatzin akxni akinan maqaltawqananin nalaksakaw tu takatzin tlan nakamasiniyaw laktsukaman tu takatzin nitalaqtsankga o tu nakamasiniyaw laktsukaman xlakata namatlawayaw jae xtachiwinkan wa xlakata pues lakaskinka tlan natalaqpali lakin namatlawilayaw jae xtakatzin kintaqaltawaqananin man wa kawaniputunan. Tlan paxtakatzin ilmaqaltawaqana Pascual xlikana nkula kilhuampatet lhuwa taskujut wi anta nakpuqaltawaqa chananay kinkawaniparan maqaltawaqana Porfirio nikula tlan masiyakan ama kintachiwinkan tutunaku xpalakata nikula natlaway akgtum tuku liwat y pues lhuwa nikula malaqnukan ama takatzin nikula natsokgnankgoy laktsukaman nikula nalikgalhtawakgakgoy nikula tlan nakgaxmatkgoy tuku talhawama chu nachana pues nakatsekgoy akgtum taway akgtum liwat nikula takaxlaway nikula xtakaxlaway xamakgan usu nachana nakawaniyaw akgtum tasmanin ama laktsukaman naklikgalhtawakgay uma tuku kinkawanimakan anta unu Facebook Ashley Rocha kinkawaniman tutunaku es ciencia y cultura y xlikana kintachiwinkan tutunaku natlan tuku amakgapitzin nalichiwinanaw nikula kintasmaninkan nikula ama pues mininchaw nachana tlan nalakkaxtlawayaw namaxanatliyaw nikula wanikan ama tachiwin xpalakata pinatlan natlawayaw ama tuku wanikan Xacastilla poemas kinkawaniyan ama kinatalankan maqaltawaqana Victoria Bautista kinkawaniyan kgalhen wekg wixin tiku lichiwinampatit kintachiwinkan tutunaku lipaxaw tamakgkatsi chu takgaxmati xlakata latamana tiku taliskujma chu tamatliwakglhma kintachiwinkan pues maxkiyaw akgtum tapakgachipat ama maqaltawaqana Victoria Bautista ama maqaltawaqana Victoria pues nalakgapasaw nakatsiyaw ama xtaskujut nikuma makgantaxtima y lipaxaw limakxtum naskujaw naiwilaw lauku xpalakata pi nitu liskujmaw ama tuku nitlan amaw liskujaw xpalakata namatliwakgtlaw kintankgaxekgkan namatliwakgtlaw niku mininchaw kinkilhtsukutkan Vladimir Rocha kinkawaniyan pi kamalhiwakgtli kintachiwinkan vivan las lenguas indígenas Angeli Ortega kinkawaniyan lengua que construye el futuro xlikana ama kintachiwinkan tutunaku pues lakkaxtlawtilhayaw ama kilatamatkan kinkawaniyan Ashley pi Luzlan takgaxmata nikula chiwinanaw ama tutunaku kinkawaniyan Evelio pi kinkamaxkiyan akgtum tapaxtakatsinit xpalakata pi pues maklakaskinawku kintachiwinkan ama tutunaku
Uma kinkawanimakon uma kakotanuna pues lipashaw ama pues takashmat makintachuin kan lipashaw tasku hutukumakantashtimaw uma kakotanuna namatsi nakalchuwin nauku wan uma kampato takalskinin wan tukutakatsinch lalaktsukachkin tamasiyay akshni talichuwinan tutunaku nakpokaltawaqa akshni kinin lichuwinanaw ama tutunaku akshni masiyayaw kinpokaltawaqakan nikashmanwa kintachuwinkan masiyayaw kintasmaninkan masiyayaw nikulax takatsinch qalheqoy lakqolon pues waka kakilitakalchuwinan tit uma tuku wan takalskinin tuku wix lakapastaka makaltawaqena Porfirio. Pues luego te catsin la colo. Y luego ni para sí te catsin. Pero te catsin hasta te catsin por el lugar pues nada te catsin pero te catcan tuvo todo te catsin. Lakson kama, como ya te chimuelan, pues ya te ama, la que está que tú cuesta que te encan, tichina, macati, la da ni chali, se la como san su mal, ya, la colon te gati, pero como la colon, ya catilla. Entonces, tasquini na cuando la capaz acá, majalta wakananin, chuna siya, para más allá la cama. Para la casa niya, tukuta chawana, vuelta ya hasta katinikan takatinkan. Wamakali wasa kipa chuina nat ba ilak basta nat ba toy para nana toy ya entonces para ya ya tenemos doble conocimiento doble somos bilingües si no somos bilingües por eso ese es el problema de la situación. ¿Sí? Por eso el niño mucho tiene que aprender su lengua y tiene que aprender su cultura. En la cola. Para la cultura. Y los que van a chuwen su lengua y cultura, por ejemplo, náhuatl, ¿sí? Porque ahí todo no da Tlan makaltoqena Porfirio, makaltoqena Gaudencia, tuku tlan nakinkawaniya. Makaltoqena Gaudencia mamishinita minpuchuwen. Gagingali shakatli cho tuku lakapastika. Tlan namakit kuwix lakatanak pukaltawaqa makaltawaqenanin neje tachiwinan kintachiwinkan tutunaku tan tamasuy tastakayawanan latu pues lamanak latamat chu limakaltawaqet tlan usu tanks na layx latamatkan o chu natalakmaxtu chatuno la mini kakiltamaku chu lakqolon ixtakatsi la tlan latamat tlawakan entonces liwa lipachau akxni makaltawaqananin pues tastakayawanan buen día Paxtakatsin makaltoqena Gaudencia nakkakaltaqaxmatan makaltoqena Pascual tukun tlan nakinkawaniya uma kaqotanuna.
Pashkatin. Pues kawaniputunan, antanak, baku, naksu pulatamat, tipahluwa takatsin, wi, akatunu, pues, niatali tiya, sha, tiakuta tastakmana. Chunak pugatawaka kinan, pues naklitiyayaw, jaeta katsin, nakamasniyaw lakchukaman, la, Nicola talima tayayan lakchishkuwin, Nicola tatlawash taskugut, Nicola talimaktaya, Nicola tatlawakan shapashpa nakpulatamat, tuku tatlawakowak lakchishkuwin, lakpuskatin, nachu, nalitiya Nicola, tatlawa tipahluwa liwat lakpuskatin, antanak pulatamat, nachu, Nicola taskuja lakina tlan natasish ispulatamat, Nicola tlawakan, tipahluwa para, tzapakan tlakat, Nicola, tamapakuwi tipahluwa, palma lakina likuchun, nachu naliteyaw jeta katsin, lakinita latzanka. Bueno, más kawaniya. Pashtakatsin el maqaltawqana Pascual, maqaltawqana Demetria tukun tlan nakinkawaniya. Nakhe kintachiwinkan litutunaku nakpoqaltawaq atlan wit lhuwa tipalhuwa tu lik'atsinit winima laqtz'anqanit akin maqaltawaq'enanin na nima laqtz'anqa yajk'atsiya winima akin naputzaya lakata nal'ina nakpoqaltawaqa nakamasiniya je laktsukaman je nakje'e wi la xakuan p'untsujku akxni kalaqach'ixkuwikan lajqolon akxni katakilputanikan qorotzin nima kinkawaniyan q'alhen akin niaman maqach'ipaya akin aman takilputaya wama wanikan valores respeto nachuna tu lipawana la ninin tamin kininkan kawiliniya kalaqach'ixkuwiya chuna wi tipalhuwa taskujut nima tipalhuwa tak'atsin nachuna kuanp'utun xlakata natlan mas'ikan nakpoqaltawaqa lata tu lama kakiltamaku lata tu lama ananiku akin lamana k'iwi, kuxi, un, sen, xatuta tasima, xatuta akxila. Nachuna nal'ina ja'e talakapastakni nakpoqaltawaqa la maqan la maq'asa nakilitalaqapasnikan xtalamana tiku mapaqsinan es un laqtz'anqanit tiku xmapaqsinan xanana xatiku tu xlanawan chunala wix nip'at qaltinana para naqaltinana ni tlan tu ama kitaxtu wix watap'at qaxpata nip'at qaltinana ip'at tlawaya tuku ama nawankan piwa tamapaqsinan ama chuna laqtz'anqanit nama natlan liskujkan nakpoqaltawaqa nakinpulatamankan maqan laqolon laq'awasan xtaskujamano vuelta wanikan taramaqtaya p'ul t'atlawaq'ukan ch'atum xtaskujut astan ta'anbarakan xach'atum chu t'achu tlawaq'ukan lhuwa tu je'e Nicola taskujut lhuwa tu talakapastakni tlan nal'ina o l'ina nakpoqaltawaqa laki tz'ina laqmaxtuya kinpulatamankan Nicola tlawaya kintachiwinkan litutunaku paxkat k'atsini Pashtakatsin el maqaltawqana luxlakasinka Nicola limatzukil amax tachuin maqaltawqana por video porque lu limakpua
para na laqsputa xtakatzin laqkolon tuku xwi pues xamakan nachana nikula wixin kilhwanpat titlawan maqalhtawakgena Gaudencia maqalhtawakgena Pascual nachina la kinkawani maqalhtawakgena Demetria luxlakaskinka nalaqmaxtuyaw xtakatzinkan laqkolon xpalakata pinachana laqmaxtumaw kinkilhtsukutkan nina laqtsankgay wa xpalakata luxlakaskinka namatliwakgtlaw ama kintachiwinkan tutunaku naliakgalhtawakgayawku uno tuku kinkamakamunimakan tapakgachipat tiku kinkakxilhmakgon lipaxaw pekgalhuwa pus uma kakgotnuna kinkakxilhmakgon tiku kgatunu taxtumakgolh xputaskujutkan tiku achamakgolh xchikkan pus kinkakgalhakgaxmatmakgon tuku liakgalhchiwinanaw uma kakgotanuna kinkawaniyan makgalhtawakgena Rosalía kinkamaxkiyan akgtum tapakgachipat chu lakgachixkuwit tuku pues tlawamaw uma taskujut nachana Mine Rocha kinkawaniyan pi makgapaxaway pi kinkakgalhakgaxmatman chu pues nakatsinima ama talakapastakni nikuma uma leakgalhchiwinamaw maxkiyaw akgtum tapakgachipat Nuri Fernández kinkawaniyan pues lulakaskinka ama taskujut nikuma makgan taxtimaw xpalakata nina laqtsankgay kintachiwinkan pues kinkawaniyan Esbe López kinkawaniyan pi xalaqmakgan tachiwin las lenguas indígenas son el corazón de nuestro pueblo xlikana wa kintachiwinkan wa kinkilhtsukutkan kinkawaniman ama Amaury Morales kinkawaniyan pi Luzlan tasiyay pinito talaqmakgama kintachiwinkan y nachana pues naxlikatzitkan laktsukaman chana kinkawanimakgon uma kakgotanuna pues kamaxkiyaw kgatunu tapakgachipat tiku kinkakgalhakgaxmatmakgon chu kinkawaniparayan Alejandra pi kinkamaxkiyan tapaxtakatsinin xpalakata pi lhuwa tuku takatzin masiyayaw antaj kintachiwinkan y nachana kinkawaniman uma kintalankan nikuma wanikan Carmen Santiago de Luna kinkawaniman pi Luzlan takgaxmata kintachiwin nachana Luzlan tiku kgatakgas chu tiku chiwinan xpalakata matliwakgtlaw kintankgaxekgkan nachana kinkawaniyan pi wa tiku akpuxkgonkgonit kgatunu kpumapakgsinin tiku kawanikan ama servidores públicos tiku skujmakgolh anta niku chiwinankan xalaqmakgan tachiwin pues lhuwa kalimakuani wa xpalakata pi nakakgatakgasnikgoy tiku pues maxkimakgolh ama tamakgtay tiku pues kataskujmakgolh pus luxlakaskinka uma tuku kinkamakamanimakan tachiwin nachana pues paxtakatsiniyaw tiku kinkakgalhakgaxmatman uma kakgotanuna xpalakata pi nikakikstukan pues kgalhchiwinwilaw uno lhuwa tiku kinkakxilhmakgon lhuwa tiku pues na lilakgaputsumakgolh xpalakata ninalaqsputa kintachiwinkan xa tutunaku tlan nakxilhaw uma tipatu takgalhskinin wan nikula xa tachiwin tutunaku malhiwakgtla xkilhtsukutkan tiku kgalhtawakgamakgolh wa uma kakgalhskinputunan xpalakata pi nikukxnitaj kakilakglalh ama Universidad Veracruzana Intercultural nikuma welcha Antak Espinal chu xaktakgalhchiwinma chatum makgalhtawakgena kuani nikukgalhlit lakkgawasan laktsaman tiku kgalhtawakgamakgolh pues chiwinankgoy tutunaku kinkawaniyakiwanilh ama makgalhtawakgena niskatsi tuku akgspulama laktsukaman lakkgawasan lakpuskatin laktsaman kiwani niskat tuku akgspulama Miguel kiwani tuku xlinka kuani pi niwankgoy pi chiwinankgoy nakakgalhskina lakkgawasan laktsaman achiwinana nawankgo to nikchiwinan tutunaku to nikkatsi y xnicho nakamalhawiya akgtum taskujut xa tutunaku pus nakxilha pi chiwinankgoy limaxanankgoy xtachiwinkan kiwani wi tuku tlawamakgolh ama makgalhtawakgananin xla telebachillerato xla secundaria xpalakata pi kamamaxanimakgolh laktsukaman chana akxni tanukgoy secundaria kteba wan ama makgalhtawakgena pues kamakgtimaka xtankgaxekgkan
kakanimaka xkiltzukutkan anta malaqsputunkan pues xatachuwin tutunaku ixnicho chanqoy ama poqaltawaqa nikuma talilaqapasa universidad pues nialchuwinan putonqo ama tutunaku usulimaxananqoy usuwanqoy akit nikchuwinan ichuwinan ama qawasa ama tsamat entonces wixin maqaltawaqananin tukulakapastakatit xpalakata kunamasiyayaw kintachuwenkan tutunaku anta primaria, secundaria, teba, chu hasta universidad nixnikunalaqsputay ama tamasiya nikulana kamaqtayayaw ama laqawasan, laktsaman, laktsulaksaman, laktsulaqawasan xpalakata namatliwaqlqoy xkiltzukutkan kaqalhaqaxmatan maqaltawaqana Demetria. Tlan. Je'e kintachiwinkan litutunaku snun tlan kintanqaxeqkan lakata laniku likiltsukunit kintachiwinkan nachuna ama qaxmatma lhuwa talimaxanan niwata wama laqawasan akin lamaqaltawaq'enanin na lhuwa wilana ktaskujut nima limaxanana nima nichiwinana akit kpuwan xlakata je'e lhuwa wi kintaskujutkan nima akin chiwinana nima akin maqtliwaqlp'utuna je'e kintaskujutkan lakata kakat'achiwinawi laqawasan kakat'achiwinawi laktsukaman wama kintaskujutkan chi akin lakata nina laqsputa je'e kintanqaxetkan nachuna matliwaqlha je'e tachiwin. Tlan maqaltawaqena Demetria, maqaltawaqena Pascual tukuwix lakapastaka. Claro. Pues aquí puwan lakina nalimatliwakyaw ixlikiltzukutkan jae latsukaman o qaltawaqenanin akxni natalitiya tutakxilha latatuanan kanlaka lataniku xpuratamat akxni nalitiya nikula taliskuja xnatikunin o xnananin nachu akxni talichiwinan akxni tatlawa lataniku kanikxinwa xtaskujutkan lachu para akxni talitiya jae latatu tatlawakgo pues aktsu nantijla namatliwakya ixlitzukutkan lakin ninatamaxanan akxni akinan nakawaniyaw o xlakan natakxilha pix tachiwin luwa xlimakuan laki akxni latatu wanputun akxni latatu tlawaputun para akit xchiwinan tutunaku o natakxilha xnatikunin pi nikachuna limaxtaka sino nalitiya jae xtachiwin tutunaku latatu natlawa wa jae kit puwan nalimatliwakya xlikiltzukutkan jae kaman jae latati akatunu tamaxanan xlakata nitachiwinanputun talimaxanan kit puwan akxni nitalipawan xtachiwin entonces akinan nalimatliwakyaw akxni nakamasiniyaw xlakata luwa xtachiwin tlan lichiwinan xatachiwin tutunaku manwa jae kawaniyan. Tlan maqaltawaqana Pascual paxtakatsinil nkamaskiwimin tachiwin maqaltawaqana Porfirio tukuwix lakapastaka ama tuku taqalskininama. Bueno, ya akin chico tiene que nachiwnana amata encantunaku xlakatqa qawastutuma
nanakatsini. Sí. Para makakalim siya yamay. Susqatak so awasa na lumasyanan po ni tlan chiwinan chiwin. Inakatsini lang amtachin makwal. Entonces, nakatsini makpena di maktawaret. Salitin ko lang sukaman. I so kawasak sumat na nakatsini. Para nicho na niya magatsaya. Yemang inakatsi tuko kain. Por ejemplo, wala tamatin. Lugar tamatin manta topo. Entonces ya katsi ya siya totonak ni kan tamatin. Topo. Y mano ya Castilla totopo. Nicho na at yak ayak katsi. Winti yak pakto yuni katsi choma lian. Tienen wa mato nagatsi ni kola. Si por agua di manikan ni amani magatsini. Tiene que nagatsini. Y coaching. Tlan magaltogena Porfirio nkula kinkawane. Magaltogena Gaudencia tukuwish kingali shaqalliya. Pues qashmat qola wishin nama guanatit telakapastak ni namash lakana kanini waka pit kanini waka ka qashpati kakshilti shlakata akshnili chiwinanakin tachiwinkan tutunaku pues lhuwali talimashanan nit yah tali chiwinan putun talimashanan para akin maqaltawaqananin chu limashanana pues tuku ma entonces qaliyana litalaqapasnikan nachu ni kamasimana o más que qaliyá kilaktsumaján kinkamankan ni tu masimana o entonces wama pues sputma entonces aquí tpuin shlakata pues laqasut ka masiw ka kalaqmaxtu namakintachiwinkan kamaqpuntumiw kaniniwa kamaqpuntumiw kintachiwinkan kintachiwinkan tutunaku tlans takayawanan tlans takayawa limaqaltawaqe laksukamanan lakawasan latawaj latamananin tlan kintachiwinkan tlans takayawanan entonces ni kataqtsanqal ni kataqtsanqal ni xlakatatlan latatu winak latamat tlan nalqamaxtuya minit kiltamaku xlita nikula xakawanin xlakata nalaqachixkuwiyaw kilatamatkan nikula nalaqachixkuwiya kilatamatkan pues chuna kachiwinaw nachu kawiliw kintalhaqankan ni kalimaxanaw xlakata chun akit snun paxawak xnikuili kintalhaqan porque pues lilaqatit kiwanikan lilaqatit chu la akin lakchajan chu xalakchixkuwin entonces pues chu kalimatsukiw akin maqaltawaqenanin pues chu kalakapastaknaw kawaniw kinkamankan laqasut kawaniw lachinama litawan pues kawaniw q'alhen paxkakatsini katlawalitlan lhuwa tu wi xlakata laqasut natakatsini xamaqapitsi tiku talimaxanan y chu kawaniw xlakata pues nilimaxana porque wi niku xalich'paxni niku wan xlakata chu akin latamananin matakuxtunanin nalaya entonces max kalaqmaxtuw chu maqpuntumiw kintachiwinkan batiya Liw kaytlan tuku kingali shaqallitit wiaqtom talakapastak ninkumakit wis q'alli
Xpalakata piakit xnik tzukul qaltawaqay xwi ama xapulna taqaltawaqa kuma wi qatunuj kachikin laqachinin ni lhuwa nikunitu nianan ama educación inicial wanikan anta akit nikuku kmatzukil kintaqaltawaqa pues xkimasinikan xatipati taqaltawaqa educación inicial bilingüe xnik tanul ama nikuma kistalay taqaltawaqa kuma wanikan preescolar pues na bilingüe akit qaltawaqal educación inicial preescolar chu ama xlikilhmaktum tamatzukit taqaltawaqa xa primaria pues na bilingüe entonces qanpatutu poqaltawaqa pues akit xkimasinikan tutunaku Recording stopped. español tipati taqaltawaqa xkimasinikan para xnichok tzukul tanu ama xa secundaria xa prepa pues ña xkimasinikan anta tsukuy talaqmaqan kintachiwinkan pues lunilhan tamaqlhkatzi xpalakata piwati maqalhtawaqananin namamaxanikgoyan wati maqalhtawaqananin pues nalaqmaqankgoy mintachiwin y nichana xlilat maqalhtawaqananin xlimatliwaqlhkan ama taqaltawaqa akit klakapastaka pi ama maqalhtawaqananin tiku nimalhiwaqlhkgoy o nilimaqalhtawaqananputunkgoy ama xa tachiwin tutunaku pues xpulhna nikatsekgoy chiwinankgo ama tutunaku xlimakti pues nikatsiputunkgo tlan xtanokgolh curso tlan xkgalhskinkgolh amakgapitzin maqalhtawaqananin nikula chiwinankan tutunaku kakimasiy pues niakgpuntilakgo ama maqalhtawaqananin y pues anta tsukuy talaqmaqan kintachiwinkan y ama nichana xlilat liputum poqaltawaqa chana nikulawan limapaqtsin pues xkgalhtawaqaw xa tutunaku xa nawatl xa tenek pues lipaxaw xwa ama taqaltawaqa niku xtakatzin lakgpolon xtamasiyalh nakliakgalhtawakgay uma tuku kinkawaniyan Isa Vázquez Pérez chatum maqalhtawaqana kuni kmakgatsankgama talakapastakni xla anta xalak Coyutla ama maqalhtawaqana Isabel Vázquez Pérez kinkawaniyan lutlan tamasuyut katlawaw uma taskujut xlakata nikatsankgalh kintachiwinkan kalichiwinaw chu kalikgalhtawakgaw latak ni skujaw anta niku skujaw qatun pues kilimasiyatkan kintachiwinkan tutunaku anta niku wilaw lipaxaw kinkaxakgalhtiman uma kakgotanun ama kgawasa Leonardo Cortés kinkawaniman piwa minkam maqalhtawaqana Demetria kinkawaniman 15 maqalhtawaqana Demetria pues lipaxaw maqalhtawaqana Demetria pi pues minkgawasa kinkatsokgniman xa tutunaku lipaxaw pues nikula tatasiyay nikula wilaw qatunuj kinchikan masiyamaw kintachiwinkan y pues liw niku xlaqtsankgalh kintachiwinkan natsukuyaw maqalhsputuyaw uma taqalhchiwin kakgalhskinputunan tuku wixin lakapastakatit nikula qatunu niku wilatit minpokgalhtawakgakan tuku liskujpatit anta kminkachikinkan niku lapatit nikula tsukuy min ta'akglhuwit xpalakata nilay masiyayaw kintachiwinkan tutunaku laqachinin mas kumasiyputunaw tutunaku pues mapaqsinanin nimakgtaninankgo xapux kumaqalhtawaqananin nawanikgoyan taman ixlakaskinka mejor uma kalhawa kamasiya ama xa tachiwin inglés o anta kminpulataman mismo tiku wi anta pajtzinin nikuma talilakgapasa latamanin nawanikgoyan taman ixlakaskinka tuku wix kiwanipat y pues kakilixakgalhitit nikula wixin pues talaktawajma ama tamasiyay xa tachiwin tutunaku anta niku wilatit anta kminpokgalhtawakgakan anta niku skujpatit maqalhtawaqana Pascual con lakapulputuna kinkawaniya tuku lakapastaka pues akatuno latánico skujmanaw palhuwa puratamantatu skujnit akit kawaniputuyan akatuno nilutlan takatsini o nilutlan taxtaliakxila xa akatuno we xalaktikunin xlakatatawan
nika masini uxatutunaku xlakata nina maklakaskina listan tux xkilhuampat punso akatunu tawan akxni nataxtu nina lichiwinan xatutunaku akxni paranaan xalaklanka pulatamat tu kawani akit akxni chuna kintawani kintakgalhchiwinan kawani mat je tachiwin pus lakaskinka mapuntumiyaw naxatalipaw je tachiwin nakatsiniyaw nikula natatsokgnan wakatunu xalaktukunin ni tlan tachiwinan o ni atakatsi tachiwinan xalajkgolotsin wa tlan tachiwinan tos kawani ekinan chu wixanan ni katsiyatit ni kgalhchiwinanatit ni katsiyatit tsokgnatit tonces ekinan makgalhtawakgenanin pues kamasuniyan xalaktsu kgalhtawakgenanin kamasuniyan nikula tatsokgnan nikula nalixaw tipalhuwa takatsin laki ni natalakgtsankga nakawaniyan xalaktukunin pi laktsukaman ti takatsi chiwinan xapulakgti tachiwin luwa tlan nataan nikun pulatamat tlan naliskuja lakinan kawani akit pues tlan kgalhchiwinan xatutunaku tlan tsokgnan xatutunaku pus kilimatliwekga kintaskujut ni namasputuya je tachiwin wa chuna nalichiwinanaw xalaktikunin laktsukaman xlakata akatunu ni tlan talikxilha nakamasiniyaw entonces tu kawaniyan pues que nalitiyaw je tachiwin laki ni nalakgtsankga wa kawaniyan. Tlan makgalhtawakgena Pascual makgalhtawakgena Porfirio tuku tlan nakinkalixakgatliya ama tuku pues talichiwinama. Bueno, aquí la dacha la pula, como 1970, aquí coja, la catla, se baja la edad de entonces aquí va a enseñar a leer en Totonaco. Aquí español no hablan los niños, entonces tienes que enseñar a hablar en Totonaco, a leer y hasta escribir en Totonaco. A primaria, puro Totonaco. Español los 4 años ya a Tlan makgalhtawakgena Porfirio paxtakatsinilh kinkawani
pues ama mi takatzin nikulawish la capastaca magaltoqena Gaudencia tukuwish tlan nagingalish shaqalliya. Pues aquí lata minitancha kiltamaku kataskuj mamakaltoq'anani. Lata chi jae kakxkatzix lakata ama taman maqpuntumipanantit o namaqpuntumiyatit xlakata limasit kintachiwinkan entonces katachiwinal kit maqaltoq'anani katachiwinal kawanil xlakata mima aqtum tapaqsin niku wixin ampan qaltawaqayatit chu tlan natz'oqnanatit nak kintachiwinkan entonces wi tikulipuwa kiwani pues akxni nachin ama nama maqpuntumin pues kana aktsu kit kamakatsiya xlakata chu para natlawakan kintapulkan pues kana watiya kana aqtum aqt'iy tachiwin pero tlana nakuan kintawani entonces chu kit chi lata jae kataskujma q'alli pututu lata kataskujma maqaltoq'enanin como pues nilakatsu taskujmana maqat taskujmana entonces pues nachu kit kawani xlakata akxni wixin tlan katsiyatit pues katantit chu naliskuja kintachiwinkan y pues nikulak tlawa pues chu nachu katuwak tlawa xalimasu xlakata chu ninatantz'ojni chu pues natakatsi kanatz'ina la pues wana xlakata anama kintachiwinkan tlan masiya laqasut entonces kawani a ver tlan kawantit q'alhen nikula waniyatit q'alhen min talaqapasnikan chu kawantit paxkatkatsini chu kawantit kat'awalitlan pero kamaklakaskintit xlakata chu lakapala nakatsiniyatit porque watiya para akit kchiwinan ixlakan nitaman tamaklakaskin entonces pues nitu taman takatsini chu akxni nalayl tapulkan pues nitu lámpara watiya nitu lal watiya kiltamaku aqtsankgaw watiya entonces wame akit ama chi lata kataskujma y pues chu minitancha kiltamaku pues kataskujnit katiwa latamana neje katsiputun kintachiwinkan y pues pues lámpara akit paxawak tlawanit kintaskuju porque pues talaqtaxtunit entonces wama akit pues lipaxawak majkatsi porque pues tlan taskuju puwan tlawanit paxkakatsini watiya Paxtakatzin maqaltoqena Gaudencia nalimaqalsputuyaw uma taqalchiwin wa naqalaqaxmataw tukun nakinkawaniyan ama maqaltoqena Demetria kaqalaqaxmatan maqaltoqena maqaltoqena Demetria mamixinita minpuchuwin kamapasish palakatitlan nalaqaxmata Salamat ang kainaniw. Tan, kintachiwinkan, tlan tipalhuwatu nalimatsukiyatas kuhut. Akin lama kaltawaqenanin, nakpoqaltawaqa, lhuwatlawayama, nalimakxtukuya, nani watakataskuja, laktsukaman, nakataskuja, xanatikun laktsukaman, laki nanatamatli waqlaje kintachiwinkan. Lhuwa tu tz'anqa, lhuwa. Tz'anqa amawanikan nikula nalimasiya, ni watachuta nakantaya chi nakwan chi kawantit o chi eto. Wama tuku aman liskuja tlan tlawakan. Akit nakinpoqaltawaqa kinlaktsukaman nunca taskuja ama wanikan liqamania litlajan xatuta kmasima xatuta k'amatasi para
tama Nicolás tamakuan wanikan figuras geométricas Nicolama o chatuta akit nakmakalsputu naktlawama leqaman lakin nakakxila laktsukaman para tak'atsinimana akxni natakxila natawan nakintakgalsliwak'e natak'atsinitijla xlakata tamapakuwitijla lama tasi lhuwa maklakaskinit wi tipakgatsi wanchi nikinkamakaminikanan akin tlawaya akin putsaya ama nikula namasiya wama ts'ankgama nitu akxni nakinkawanikanan katlawatit nitu maklakaskinit pero akin k'atsiya xlakata tu maklakaskimana akin litutunaku ktlawaya chunama liskuja ch'ali chuma liskuja lhuwa tu ts'ankga lhuwa nats'ankgama xlakata nikula xakawanin xlakata nikalakgts'ankgalh kintachiwinkan lata tu makxtum kgalhiya akin litutunaku kintachiwinkan kintalhak'ankan kintalakapastaknikan wakg lata tu makxtum akin kgalhiya lakata kinkalilakgapaskanan litutunaku nikats'ankgalh akin natlawaya namakxtukuya taskujut chuma kpuwan watiya paxkatkatsini Tlan maqaltawaqana Demetria kamaxkiyan aktum tapaqachipat xpalakata pues kimaskiwitit minkiltamakujkan uma kakgotanuna naliqalhtawaqayaw awati uma tapaqachipa nikuma makaminkal wan maqalhtawaqana Rosalía wan lipaxaw taskujut snun tlan namatliwaqtlaw kintachiwinkan xamakuxtunanin litutunaku chu kamasinima xalikilhtsukut takgalhtawaqa tlan katawalapitit nachana Ilse Olarte kinkawaniyan gracias por su esfuerzo y dedicación en la implementación de las lenguas pues lhuwa tapaqachipat kinkamakamikan uma kakgotanuna wa uma pues limaqalsputumaw uma kintakgalhchiwinkan akit kamaxkiyan chatuno lanka tapaxtakatsinit xpalakata pues nitu lakgmakgamaw ama kintachiwinkan tutunaku y pues kamaxkiyan aktum tapaxtakatsinit xpalakata pues lamakgtayamaw uma xatachiwin tutunaku lamakgtayamaw para que makgapitzin tiku wilakgolh kgatunu kpulataman kgatunu kachikin pues nakatsekgoy tuku taskujut wi ama xatachiwin tutunaku bien pues con esto terminamos este conversatorio todavía queda mucho por qué platicar yo les agradezco enormemente a cada uno de ustedes maestra Demetria, maestro Porfirio, ¿qué decir del maestro Porfirio? Una persona que pues ha tenido una gran trayectoria en cuanto al trabajo del fortalecimiento de la lengua tutunacú, una persona también que estuvo en la normalización de la lengua tutunacú, al igual que muchos otros maestros que pues han estado en educación indígena y también en otros modalidades de educación y que pues han fortalecido la lengua tutunacú. Al maestro Pascual, que tenemos poco tiempo de conocerlo, pero pues hemos visto junto con la maestra Rosalía, pues las actividades que van realizando para fortalecer nuestra lengua tutunacú. La maestra Gaudencia, una gran aliada que hemos encontrado allá en el Totonacapan, allá en Papantla, de manera personal reconozco su trayectoria, de igual forma a esa dedicación que ha tenido para formar a maestros que hablen en lengua tutunacú. En realidad, pues a cada uno de ustedes les agradezco por este tiempo. Para las personas que nos estuvieron sintonizando en esta tarde, también agradecerle a cada uno de ellos, a Rosalía, a Ilse, a Ashley, a Alejandra, a Mauri, Sveidi, Mine, Nuri, Eric, Aide, Angeli, Evelio, Vladimir, Eloísa, Carmen Santiago,
Y a todos los demás que pues nos faltaron ahí nombres por mencionar, pero que pues estuvieron al pendiente de esta transmisión. Lo quisimos hacer de manera monolingüe, ¿sí? Porque en muchas ocasiones se habla de la lengua desde el español. ¿Por qué no hablamos de la lengua en nuestra lengua? Hay que dignificar el uso de nuestra lengua materna, hay que hablarlo con orgullo. En esta tarde, para la audiencia que nos sigue, pues hablamos sobre experiencias en el uso de la lengua tutunacú como herramienta educativa. La lengua tutunacú también es una forma de enseñar el conocimiento. Hablamos sobre saberes comunitarios, hablamos sobre las estrategias que están implementando los maestros para enseñar la lengua, para enseñarla a escribir, enseñarla a escuchar, para enseñar a leer desde la lengua tutunacú. También hablamos sobre la importancia que tiene el rescatar los conocimientos de las personas mayores, de los abuelos. También hablamos sobre la importancia de no perder nuestra lengua tutunacú. Un punto muy importante que abordamos esta tarde es que desde educación indígena, primaria, preescolar y algunos centros de educación inicial están en modalidades bilingües, pero se pierde este enfoque intercultural a partir de secundaria y prepa. Sí, ahí el estudiante pierde esa oportunidad de seguir aprendiendo en su lengua. También hablamos sobre que existen ahora normativas, existen leyes que pues hablan de ello, que se tiene que enseñar desde la lengua. También los maestros puntualizaron que para poder enseñar la lengua, para que la lengua sea una herramienta educativa, el asesor, el maestro frente a grupo, tiene que ser la primera persona en hablar, perdón, en hablar la lengua tutunacú. ¿Sí? También falta mucha voluntad por parte de los otros maestros que no hablan la lengua, pero pues tampoco tienen esa voluntad de aprenderla. Hacemos un llamado a las autoridades educativas, a los maestros que están frente a grupo en contextos indígenas y también, aunque no estén en contextos indígenas, hay que aprender las lenguas maternas, hay que aprender las lenguas indígenas. Veracruz es rico en cuanto a diversidad cultural y lingüístico y pues nos tenemos que sentir orgullosos de ello. Pues es así como terminamos este foro. Cedemos el uso de la voz a la maestra Nelly Ivette del Ángel Flores, subdirectora de investigación aquí de la academia. Maestra, tiene el uso de la voz. Alvinchis, Pulik Okchis, Alvinchis, Okchis, Miguel, Gaona, muchísimas gracias, grandes maestros que nos acompañaron hoy, maestros y maestras, muchísimas gracias al licenciado Miguel por moderar y por organizar la palabra esta tarde. Creo que otra cosa que sumada a lo que dijo el licenciado Miguel es que se habló en esta sesión en el idioma totonaco de temas modernos, de problemáticas actuales, con conocimiento que viene de nuestros pueblos, con conocimiento que está en nuestras comunidades y está en algunos de sus exponentes, como en este caso esta tarde ustedes, pero que es conocimiento de nuestras comunidades, pero son los temas actuales, son las problemáticas que aquejan no solo a las comunidades indígenas, no solo a sus miembros, sino a la sociedad en general. De un tema como la educación nos incluye a todos, debe ser un tema y es un tema que aún tenemos que seguir trabajando como sociedad en general. Entonces, pues para un ejemplo para nuestros quienes nos escuchan esta tarde, de que nuestras lenguas se pueden usar en todos los contextos y en ellas nos podemos expresar en todos los ámbitos de ideas. Entonces, pues agradecemos mucho a quienes nos acompañaron. Un agradecimiento de parte del maestro Victoriano de la Cruz, director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, a nuestros exponentes por haber aceptado participar y darnos el privilegio de escuchar sus palabras, a quienes nos acompañaron en este conversatorio, nos escucharon desde distintos lugares, hablantes de otras lenguas indígenas estuvieron escuchándonos, hablantes de español, muchísimas gracias, gracias a nombre de todo el personal de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Les invitamos a quienes nos escuchan a continuar con los conversatorios de la Beli. Inmediatamente vamos a tener un conversatorio en una lengua hermana de la lengua tutunacú, que es el idioma Xlimacipig.
y posteriormente en el idioma Nuntahuyi, un idioma que además solo es hablado en el estado de Veracruz. Entonces, están todos invitados a continuar o a escuchar nuestros conversatorios que quedan en nuestras redes sociales. Pashkakatzini, a todos, muchísimas gracias. Buena tarde. Pashtakatzenes, Magaltorena, Nelly, muchas gracias a todos, al público que estuvo conectado, en serio fue un recibimiento muy, muy grato, los comentarios que estuvieron ahí en el grupo, perdón, en la transmisión, y pues no me queda más que decirles, Kana Pashtakatzenes, también a los maestros por regalarme esta tarde, y pues compartan la transmisión, compartan la grabación que se va a quedar, porque hablamos de temas muy importantes. Yo sé que conocemos algún maestro que a lo mejor quiera despejar alguna duda sobre los temas que hablamos en esta tarde y pues podemos proporcionarle este material. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.